Bong hót xâm nê tiền tức nê rồi liền rồi lốn lột hình kim hiến top tư nẹ đại mơ nghe nâng chân chân lô thá tu nẹ chia quay cả đói một nâng cõi nẹ con tai mà chu đôi tại này tì primet chia tì mệt rầy khả nạ bê đa nơi khăn nông khai xe hạ chân năm pi pon mà phây bởi mùi ní kê ban sang kết khơi nẹ nèng lợp giá chăm bắt đam thưa ca lái chia môi nâng côn plua tranh một hải đòi miền tiền ca này dây lên sao chia hậu hải chia môi nông fan đại bay khné ở địa bel chia dù tôi từ vinh bà này dây đòi lục hay kim hiền đại chia tay tạ xóa mây rồi bỏ nè lợp giá vĩnh kế sang kết khơi thả lục hạ mình miền lùm nâng chấp bắt luôn nơi khăn nông chịu vất đòi nơi khăn nông pe thay này phong đái lúc tham tiền ban này dây thả lúc chọn bọ bong cà nghĩa chia một trai rich cá đại mà hà chuồn ban school thả lúc cái chia poli giờ nào mấy nơi khăn ông clip video clay mối lộ hình kim hiến bàn bằng hai tức một sập pop sập bốn đại miền tức nết rồi liên rồi lồng phong đái om chia môi nằng bọt chìm riêng đại này dây rệp lúa sai chụp vật rồi bỏ mình nè mình miền đọp nam chả đòn tế được chân này chốt vừa ở vây mối từ tam ao cá nằng pe về lịa để luôn trong thưa hay lục tham tiền ban chụp chia môi nằng sum nè đại miền này chả đào thá nhóm tayแต่ปรับខ្លួនឯងថាទោះទៅដល់ទីណាក៏ដោយការរស់នៅកន្លែងណាក៏ដោយមិនសំខាន់ទេតែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺមានឆន្ទៈភាពស្មោះត្រង់សិលធម៌គុណធម៌និងសុជីវធម៌ខ្ជាប់ខ្ជួនស៊ូដាក់ខ្លួនឲ្យទៀបតែកុំដាក់មេយាទឲ្យថោកអូខេមិនមែនគេដាក់ខ្លួនហើយអ្នកឯងមកជន់គេទេយល់ទោះអ្នកឯងធំឬអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាក៏ដោយก็មិនធំជាងមកជួដែរយ៉ាងណានោះតេតងទៅនឹងសំណេរក្នុងន័យផ្លែផ្កានេះផងដែរលោកហេងគឹមហៀងហាក់មិនបានបង្ហាញតម្រុយថាលោកកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយអ្នកណាឲ្យប្រកាសទេម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងពេលវេលាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានោះផងដែរលោកហេងគឹមហៀងក៏បានបង្ហោះសំណេរមួយអរគុណទៅដល់អតីតភរិយារបស់លោកដែលបានមើលថែកូនយ៉ាងល្អដោយលោកបានពោលយ៉ាងដូចនេះថាទោះគាត់រស់នៅខ្វះភាពកក់ក្ដៅពីខ្ញុំបាទដែលជាឪពុកតែគាត់មានបនមានសំណាងខ្ពស់ដែលមានម៉ាក់ដែលមើលថែកូនបានយ៉ាងល្អអរគុណសម្រាប់ការមើលថែកូនបានយ៉ាងល្អបែបនេះសូមឲ្យសុខនិងសំណាងល្អរៀងអារ្យាផាយុបាទប្រិមិត្តជាការពិតណាស់ការបែកគ្នារវាងលោកហេងគឹមហៀងជាមួយនឹងអ្នកនាងលើបរិយាហាក់នៅតែធ្វើឲ្យបងប្អូនមហាជននៅមានចម្ងល់មិនទល់មិនអស់ចិត្តទេដោយសារតែដំបងឡើយនៅពេលដែលអ្នកនាងលើបរិយានៅក្នុងឃុំឃើញថាលោកហេងគឹមហៀងនៅពេលនោះគឺនៅត្រូវរើគ្នាធម្មតាទេដោយគេបានឃើញលោកបាននាំនៅកូនតូចៗទៅសួរសុខទុក្ខនៅឯពន្ធនាគារប៉ុន្តែអ្វីគ្រប់យ៉ាងហាក់ផ្ទុយស្រឡះនៅពេលដែលអ្នកនាងលើបរិយាចិត្តចេញពីក្រៅឃុំវិញក្រោយពីបានដំណឹងថាអ្នកនាងលើបរិយាមានផ្ទៃពោះកូនភ្លោះស្ទើរតែគ្រប់ខែទៅហើយនោះក៏ត្រូវបានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពនៅក្រៅឃុំហើយអ្នកនាងលើបរិយាក៏បានសម្រាប់បានកូនភ្លោះ2នាក់ហើយមានសុខភាពល្អធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូររវាងទំនាក់ទំនងលោកហេងគឹមហៀងជាមួយអ្នកនាងលើបរិយាបែរជាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់មិនអាចទៅក្បែរគ្នាបាន